Everyone, good afternoon and a fruitful day sa matag usa, no? A blessed Sunday. So, nay mga daghang nangutanaw, curious pagyud nako, no? Ingon sila, aside sa nakailan ako, no? Ang uban ning ingon nga, kinsa jud daw ko? Kinsa jud daw si Brad James or Pastor James o mabungahong Kristohanon? Of course, na since natay followers nga 221,000 followers o mabungahon Kristohanon, unya naiuban mga new followers nato, ano, welcome kay mo nga page. Naiuban nga wala pa gyud ingon nga nakailan ako, so aside lang sa mga nakailan ako. So kinsa si Pastor James? Before I became a pastor, I was graduating criminology students of Mater Dei College Tubigon, Bohol. Diris amo ara niya yes Bugoy Badoy unya kabalo naman mo nga one of the PNP life coach ko unya tig lecture sa mga pulis, ana speaker og mga dagkong event, nga drug symposium, glory to God lang, basta na yung mga gathering, especially sa mga youth gathering, labi na gyud magisgot og droga, perminti ko diha mas speaker tig sulod sa prisuhan, no? So ang uban mingon kinsa jud daw akong pagkatao. Again, usa ko ka kanhi criminology student nga graduating unya. Nganong graduating raman, ngutanan ko ba nganong graduating man pastor? Nganong man Brad? Yes, graduating kay, of course, wala ko ka graduate tungod kay due to drug overdose. Okay, so sobraan ba, no? Unya mao to nga nag-decide ko nga maundang na lang og eskwela kay i-rehab man ako. Pero grasya sa Ginoo, ning lihok siya sa akong kinabuhi, iya akong gibag-o, giayo niya akong utok nga makasabot nako. Di naman ko kasabot sa una og nay makagistorya nako. Lahi akong itubag kay mao na lagi na. So mao na nga before I became a pastor, yes, I was a former drug dependent in more than 16 years. Wala po nag 17 years. More than 16 years unya ningagi sa kog pangitsa ginagmay kay pangkonsumo ba. Namupalit bitog dinaghan unya pakripak unya aron na lang kay ikasuyop mabawi ano no. Nya aside from that, daghan kog nagian kinsa ko, grabe ko ka-addict mga igsoon. So dili ko normal nga di ka-addict diri sa mo ang lugar sa akong time kay aside sa shabu, any volatile substance musuyop sa igsoon, rugby, bulkasil, marijuana, barnis, sa uban gasolina, syrup, tanan daghan kaayo unya. Usa ko kabadlungon, no? I was a black sheep sa akong pamilya igsoon unya naghatag og kasakit sa akong ginikanan. But then sa akong kasalbahis igsoon na ako'y di malimtan lang nga gisulti sa akong papa before kanang uli kog kadlawon nga sabog hubog unya nahibaw-an na sa akong papa nga grabe na ako ang record ba nya, grabe na kabugoy kabadlungon unya nakabuntis og babae niya, nakadungog na sa istorya nga namaligya daw ko bisag ginagmay ana no. So akong mami, patay naman akong mami niya. Akong mami may nasakitan og maayo, mao tong siya may mao bitong na heart enlargement siya. So namatay na si mami, pero namatay siya nga nahiluna na pugos ti ilan sa Ginoo. Pero akong papa igsoon, akong nabantayan og di na ko malimtan niya is during the time nga grabe ko kalulong sa mga illegal nga droga, makadaot nga bisyo. Na siya linya nga di na ko malimtan. Mao ni hinungdan nga naabot ko ani karon. Ana siya. Kadungog kog daghang istorya mahitungod nimo. Kadungog kog daghang report nga ingani na daw karon. Adik na kayo ka. Unya daghan ka kaning mga butang nga nangawala sa balay, imom dining gipailisag siya kay sa una mga igsuning layas ko sa moa kay ang katong bag-o nga kwenta sa kong ate mahalon ba. Pila to ka karats niya. Akuan ang gipasuopan og murag tulo ka putos ra to akong gisulo. Then after that ning uban ko sa namaligyag siya niya. Nilayas ko ning adto ko sa basta layo nga dapit pero dili ra gud sa moa. Nya giapas ko og barangay Tanod, gipakuha ko. Hantod na uli ko sa balay kay wala na mo koy uli-uli. So mao to mga igsoon nga ingana ko before, and then again di na ko malimtan ang linya sa akong papa igsoon before ko naabot ani karon nga glory to God gigamit sa Ginoo. Himaya sa Ginoo kanunay. Niingon akong papa karon apa buhi pa man 82 years old, ingon siya nga taliwala sa akong nadungog nga daghang kay istorya nga negatibo mahitungod nimo. Nagpabilin akong dako nga pagtuo.
ginganlan ti ka og James, ginganlan ti ka og Santiago. Kay samtang naapa ka sa sabakan sa imong mami. Ang naa sa akong nahuna, gilihans ti ka, giampo ti ka. Iya ko nung ilihans ang tiyan ba sa akong mami. Ingon siya nga, kaning bataa mo dakko ni, mahimo ning alagad sa Ginoo, mahimo ning pastor. So bisan pag nakadungog ko nga ingani na imong kinabuhi, barumbado ka, maldito, kawatan, adik-adik, nakabuntis o babae. Dako kay kog pagtuo sa Ginoo nga usa ka adlaw madakpan ka sa Ginoo. Unya mahimo kang alagad sa Ginoo. Nya mao na mga igsoon, pila ra ba istorya mao na ni ako karon, no? So giset free ko ni Lord 2012 from the bondage of drug addiction, tanan nga mga bisyo igsoon. Gi-give up na ko akong pagkapulis nga pwede pa unta. Kay sayon raman pwede ra ko mobalik. Actually, nay maestro nga ning duol nako nga padayon James ana atong kuanon imong TOR ana something ana, pero himbalibad ko akong giingnan nga akong gibati nga dili jud ko para pulis, para alagad ko sa Ginoo. Sagdi lang kay mao siguro ni akong misyon ining kalibutan aron giyahan ang nas kangit-ngit aron musubay sa dalan padulong sa langit. Bitaw mao na hinungdan igsuon nga ingani sa dakong ministry mga kriminal, mga piniriso or bisan sa mga buutan. Kay kung effective ka sa mga kriminal, how much more sa mga buutan, samot na sila kakurat sa milagros Ginoo. Glory to God lang, no? So mao na igsuon, no? Mao na si James before na nainganin himong alagad sa Ginoo. Imagine igsoon, sometimes magkatawa ko kay sa una madlok mo pulis. Pulis na murag musakay mo kabuhi makita basta something. Once drug dependent ka, adik kay ka, madlok jud kag pulis, labi na masubraan kag suyok, pila ka putos, tulo ka putos ana, mahadlok na kag pulis ana. Pero imagine sa gihimo ni Lord, ang kanhi mahadlok og pulis sa una, karon lecturer na sa mga pulis. Makitaan ko ninyo usahay sa mag-post kung ana ako sa mga lain-lain nga station, mo share sa pulong sa Ginoo, mo counsel, mo encourage sa mga pulis, mo ampo. Ang kinsa ko, ang mahadlok og pulis sa una kay hadlok dakpon. No, so grabe, no? Grabe igsoon ang pagkabaliktad sa akong kinabuhi ba. So ingana ko, no, sawa na kailan ako ingana ko unya. Yes, katong gingon sa akong papa nga napakasatiyan sa imong mami, sa imong mama or mami may dawdi gi mami man may. Nagsige na kog ampo nimo nya, ako kang gi-declare nga usa ka adlaw matunong ra jud ka sa tawag sa Ginoo, mahimo kang alagad sa Ginoo. Mao ni hinungdan nga ginganlan ti kag James, mapastor ka puhon. Ingana akong papa. So mao na magigsoon nga karon na ingani ko, and then surprisingly kabalo ba mo igsoon nga katong akong gi-post sa reels ganina. Yes, I've been pastoring for more than 13 years nya, grasya sa Ginoo. Yes, naay mga bunga, naay mga gipang change nga kinabuhi sa mga tao, gis-change ni Lord niya. Ako gigamit nga instrumento ni Lord. Daghang mga kahibulungong butangan na hitabo, mga milagro. And na-amaze lang ko igsoon kay, speaking of pastor, once mag-pastor ka, of course, may graduate jud kag seminary and or Bible school, no? Pero ako igsoon wala. Pero nag-start ko midterm ra ko kutob kay di na ako matabang, di na ako maato kay pag-response na ako sa tawag sa Ginoo way back 2012, nagpagamit ko sa Ginoo, akong gisurrender ang tanan, nabiyaan na tanang mga kabuang. Daghan kay mo invite nako aside sa mga pulis, aside sa mga sa school, drug symposium, nya, speaker ko sa mga event tanan. So nay mo request nga magpa-counseling. So dili nako maato. Mao na ningon akong papa nga ayaw na eskwela og seminaryo kay gitawag ka sa Ginoo, gitawag jud ka, gi-anoint na ka ni Lord, gidihugan ka. Unique ka, gingnan ko sa akong papa. So, mao to mga igsoon, ingon pa siya. Katong during the time of Duterte, ana siya, ikaw sige kag eskwela Bible school, kay pag eskwela ako Bible school igsoon, pag start na ako eskwela, Duterte time man to, ingon akong papa, eskwela ka dag Bible school, daghan na kay mga barkada nimo, mga adik-adik na nga matay na, ang uban nga priso na, wa ka dungog sa pulong sa Ginoo, ikaw nag-eskwela pa ka. Karon mao ron ang saktong panahon, sige, paggamit sa Ginoo. So mao ni ako karon igsoon. Ingani ko tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa tabang sa Ginoo, mo nang wa ko ilang ipanghambog, wa ko diploma ipanghambog igsoon. Hinunay mga ingani o daghan ra eh. Wala na masud ang uban na igsoon. Nakoy giutang ganina usa. Nana tungod sa grasya sa Ginoo, no. So tanan akong mga achievements, tanan akong mga success, wa jud ko ilang ipanghambog. Kay wa mo jud ko angay ipanghambog. Ang akong ipanghambog si Lord, ang Holy Spirit nga the best teacher nako, no. Tanan lagi kay mayaan lagi si Ginoo. So mauna si James, mao na si Brother James or Pastor James. Mabungahong hapon mga higala.
ampo, amping, abante ta, para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone.